गोंय सरकारान गोयच्या सुटकेची 60 वर्सां व्हडा प्रमाणात मनोवपाचो निर्णय घेतला. देखून गोवा एट 60चो 3 दिसांचो उत्सव तिरुअनंतपुरमात 7 ते 9 ऑक्टोबर 2022 मेरेन चलतलो. 19 डिसेंबर 2021 सावन आयोजित हिरक महोत्सव कार्यावळीचे भारताचो आदलो राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद तशेंच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी उक्तावण जाल्ले. वर्सूयभर चलपी हो देशव्यापी उत्सव देशाच्या वेगवेगळ्या शारांनी म्हळ्यार अहमदाबाद सावन सुरू जावन उदयपूर, वाराणसी आनी मदुराय हांगा मनयला, अशी म्हायती गोंय पर्यटन महामंडळाचे वेवस्थापक विशेष नायक हांणी दिली. ह्या 3 दिसांच्या उत्सवांत गोयच्या खाणा जेवणाची खास झलक, लोकसंगीत आनी लोकनाच परंपरेच्या दायजाची वळख घडटली. ते भायर ह्या उत्सवाचे मुखेल आकर्षण गोयची देशी बेणां द क्लिक्स स्टील हांचे सादरीकरण आसतले. तातूंत कार्निवालाचें खाशेलेपण द किंग मोमोची मिरवणूक आसतली, अशी म्हायती केरळांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत विशेष नायक हांणी दिली. So accordingly 6 cities we have targeted, and because we know, because from your state these are the cities like we are getting n number of people, n number of visitors who visit Goa, so that's the reason we have targeted this, and hopefully with the support of our honorable CM and honorable tourism minister and honorable information minister, we'll be doing some the events, because there are some events, exhibition which are happening throughout the year domestically. The King Momo, the Shimosto, lot of things you'll be able to see. This is particularly, and it will be, and the artists also from all the way from Goa, and they have come here. So I would request through the media also to the people, do visit our stall, do see this thing, and try to get the more discounted packages or customized thing for you. Thank you so much for your support. Thank you one and all.